sepanjang jalan di jalan. Sanau tetong mandatidin sanan. Anau patilong busat ako may ampay magsisat ako pa isuang sambayan. Kinarahingan isong kanya sorga kung sikaw dat insan pakagu kasiwatan di aguna dahay dat tatong bayno isuang dat pagyampayan dat boros-boros no. Kung sikaw tu insanano pati nga manahak dat kagarasan na katumayaan nagi kasandihan kasari dahay kumadya. Tinasambayang dahay isong Tuhan Yesus. Amen. Okay, osanong tatong mandatidin sanan, puji Tuhan tu natuangan takay bugya di bayno. Tumbayaan ako dot otod takod isuang got inindalanon kinawayaan di tadaw sa bato bayno. Nakano takod nakamong minampay isuang dat kabaktian. Tatuang iti isa pakaguhot ngaran di oray tandati tulun-tulun di miagal dati di nakatalib pinungaranan dat i Gideon mila dati tid intangan da isuanggot buok hakim-hakim katuru ilan na pasaritasyon loom giso ilat ay buok kawalu isuanggot kitab hakim-hakim. Isa ayat to anuan dati panimpunan isuanggot hakim-hakim buok katuru ayat kapadam turu poborosay siyo kumadiolo intangayo kuno poburuo no miagalit poburuan ko sayra no pod kori katakud hirik tompok kat pamukiman idi man nagida kayo paindalan no miagalidit pinindalan ko. Jadi nunuh nangkuot kamoyan di Gideon nunulah kamoyan dat man nada kayo paburuo paindalan no it pohon sayan ni miagalit pohon sayan ko ka. Okay. Jadi ino padihit panambarasan dati di kanihabid di nga naray tanat malaikat ta kinarahingan. Tumbayaan ako dot manikid dati nga kapuriman to kad pantambangan na kinarahingan hali piah dot takay ko kita hom hingga hiti malaikat to iyatin pagati nga tulunon ng kaduso nga ina pay pantamaan na kinarahingan maya dot malaikat nga hino kasari apurimanan kasari dati. Jadi tatuang bayno may takadagya imbulay karay ta Gideon. Oray tan pangarandat Gideon nga nununohit iswanggot ay kahandaman toko. Oray tan no pohot piro-piro ni ngarandat na Taliban. Tay ko nununo pa ngarandat oray tandat hilad kitab nga haran no pohit kahandaman datid nunuhi pinaburu tay ko pinindalan daw. Jadi oray tan po di Gideon nga ay asaraw ta kano pohom it hari soldier siyo dat minay inum bahilaw bawang iri numatiat ay oray tan asaraw datid sayran oray tan na Gideon.
suai na po ko Gideon ngaran na po siya tinga Yerubal irine Gideon isuanggot hakim-hakim buka turu ayat kaiso minasik isiad aswabo miampad o insana ni rakyat ilan na po minamukim bahirid po nangid tudan dawaigot harod ina pa pamukiman na tulo na may diyan nga panangid sampaping samak dat bukit more dahil kubong. Jadi sera na po nakita kinarahingan ni tinimungan di Gideon yang pay nga kana pa kinarahingan no tok gumu ko pielo rakyat tilom yang pay dia kapiyon tok ki karahianku imanku dat papatahak ketulun median dahil lalongan dia lo sigog kay di dat inapahit tulun da Israel di nga mogondas nan dayo lo kumado mempay mo borosot longon kuhot minanalamat mantadidi may na po borosok kumala raya tila dapeng ka isay na po dako modosi isay na po dako tumongob atang kabo palagasak na ilang muli. Uli na matidihot, duo na ho podom 2,000 tulun. Mantadi raya tidi. Ina po di nalu nga hopod panaribu. Kaman na po ginumu pada adilo nga talu na ho podom 2,000. Nga tapisan na kumoiso, no kakinarahingan. Maan na po paylo, isay na po na komodosi, isay na ko tumongob, atang kabo, atang kangaw, it opiduo baginaw hilo, moy kaamo, moy da nga, modosi, moy nga, moy gandi kum aku yoho, moy ndelo yaw aku yoho, mau tidak mau, pada kita nudila. Jadi ina pun di harap kapurimanan da tiad diham ay suhon lagi muli ka. Nanuan dat ay ina bandahit irayatot dia nagindad oilan ka. Iyaw nagindaw mamurang odom ay pengkuro. Tumanod dat kagayaan na ginawa kada tilot-tilot bagi. Jadi ina padihit tumongob modosi atang kabo 2,000 mantadat 3,000. Kamun na po litang Pinay nga kada borosat iyati ilo pia tulun ni Israel di timpu di nakatalim nga aroy kapurimanan nilod ako no ka atang kabo iho na po kakitalom ako ni katumong tay kamodasi nga haratit opiduo ginawo moy kaamo tumanod kaamo opiduo ginawo man na po dahil monginsok nga ina pa tulun dat miya gali kinarahingan sansagan dat ay papindalan dat tugas-tugas si Juan daw. Iyati na pati itang pinayam nasuho ta kagyatid mo'y ipaimpuli pamagunan dat papaindalan ng papaborasitit bora sa kinarahingan. Nga ipagilitan nati haro hiit o tingayaman. Haro hit yudit akoy lo.
harit akatama. Oh gumu na pay kapurimanan dati. Nga tumbayaan toko dot monikid dapat ay panano da kinarhingan nga harot tugas-tugas si Pinoy da kinarhingan montok dielo. Montok dati. Ilan na pat doon na padam 2,000 iya kayo hit modasi. Iya kayo hit tumongob. Opi 2 ginawa patay. Muli kau nagi ka. Akan ko numan patamo boletil. Akan ka numan rijiko ilo. Nga ila na pa 2 na padam 2,000 tulun nga harapay tugas dia lo dat suai pinakatanto da kinarahingan. Iya tinga iya di baka daw bo. Akon ko insahanan takotid magyagalat kamilaan. Ako ni ko magyagalat ay orikot dati. Iho pia sendiri nga ko kita kuno dit kamilamilaan do kayo talenta do kayo tayaan no budagya ginawa mo. Piyamang ko'y kamundak ahaharan nga tayaan to ko'y kakito. Ikiharo. Nga man punad it panginsasamod da ginawa mo. Oh. Nakatanto no ba kinare haro no hot tinomod dam tamodan da kinarahingan dat iti dia indalanan iti atarimono. Pangunsi ka hanto ka na pod paingkuran na po hot pangaturan da kinarahingan. Jadi iho na pakantalo sa kirad hinohokod ang takanlo nga paisuwa kulat 2,000 imoda si kanto ko tumongob ko opi 2 ginawa. Nakurato iya di. O kito diolo oratian diolo dat ino pa'y tulun na median isaw jor diolo nukad di. Ginumo na po daw nga miagal po di godu. Miagal po let tawgis so di rahat pasir di lautan ginumo. Sekira na po intangan da isadum iya po di kilaw kawo dati dilo kinagumo. Piagalon dati kadit tangolon talu to kono di na po dam 2,000 ay kapintanga pa nga amo ata ko'y kapintangan lo soldier median. Sen po ako tumungob tangkabo modasi. Palagasan na dati iyolo no hit tumuguang idit tugas sa pinatanto da kinarhingan iati na po suway nanda dati dat ay tugas. Hingga da pakayaan hingga di pinakayaan di muli. Kana pod hiti palagasan na ila dat muli magidu mantadat pergunungan Gilead. Umano pa nga ginumulid mined hilod. Iko warga tilo. Haroy matiga kasanangan di. Kaman na pala nga tok ayay no pwede may sango di kakusayan. Isay pun daw tumamong kahirid pamukiman. Manong pipi pwede kongonduan. Nga mantad ka haraduan na podom 2,000 minuli. Isay no kay lad iyolo no pwede hit soldier at mitamong kahiri ko yun dilo. Haran no pa yung mila dati patandasan nila bo. Jadi inalu hapod na ribo. Nga kakinarahingan ay gumu pula hapod na ribo ka. Sekira tusin pero talo na hapodam 2,000. Kahit no 2 na hapodam 2,000 sa hapod pa din na ribo nga gumu po. Yung Korean po kago ka. Suhu ay may inom. Hila nanda man kunanda hila inda
intangay isay na hipilion iri na hipatudukan ko dit mongoy miampay dia nga sakira borasan kun iti na hitangaw lunidi kako iyalanday miampay dia pailon kunigid itin na po dia nga it amu mongoy suho na di Gideon ayat 5 dot may inumit hopod na ribo. Ano pa kinarahingan ko masyo? Isay na po yung maning guru pawahig mamaguna dila daw miagala tasod mo nila nga may natimunga ampayng ka nagikadaw hit sumingkatud da minum. Jadi haraduo. Ina pa dihi tulundat maning guru pawahig timbokan matutilo tilo ni. Ginumo na pa ditulundat manginom bawaig miampay dilongon daw dat ikabang talo na hato sa tulun. Nga ginumo na pa dit rayati di suway na pa kay talo na hatos ay sana na pa nga sumingkatud da minum bawaig. Bah, human tadi di boros kinarahingan kumadi Gideon miampay ko talo na hatos tulun dit maning guru paway gidi man kunda salamato iyo kayo patahakon ko itulun no median da ilongan no nga inapay suwayo milayalo gumuli dahil dong kagumuhan masing-masing gahilad kayo nun daw. Okay. Jadi talo na dinahatos mantadot talo na podom 2,000 talo na nahatos at ay pinakiano da kinarahingan. Paingkukura di ralandat sumangod da talo na nahatos. Muntak ko pa kinarahingan ay si barang mustahil. Sa ulun pe matut kaduhungat iri ni pakiano na kinarahingan nga milahi. Kinarahingan minamisunod di siyo dat kada podosi. Isuanggat hakim-hakim turu ayat kaduna hopod. Isiya na pun dohom miampay kinarahingan miampay di Gideon itulun-tulun daw. Jadi ikatuangon i Gideon pinuposa dia da talo na hatos at soldier daw. Hiri na palangon dia lo nga natikidan niya lo da sangkakalah. Ya ko piti sangkakalah ni. Man po dati turumpit lah tu pirong-orong okay. Isuot buyong. Tinapo dati tinggal lebih kurang gat agala-gala kakanan mo rin mo. Suway kayri, napay buyong hindi nga ay sa suwang, miyampay pilasot ta hirid, pinasuwang dat hiri, pangito. Ilo na matiot ay kakamot dilo da mo'y sangon. Sangkakalah, buyong, nagi, jamung. Jamung kana polo nga sakirad mi agalisukan nga hargaan dahit obor kadigi. Lebih kurang ini. Pilasut. Salahit kanda dati bayno lah sutirik kawokon. Jadi iri no hit kakamot dilod may baparang. May sangod. Antakan po di tim hali piada talo na nahatos nga
ginawah na pa dia om ay makipipio dot papatilambus om may parang may sangod antakan di. Jadi nailaan ta ka kinatutukan dat paingkukuron ang kuy Gideon da sinumangod di tulon na Midian. Mila datid man imbulay lad ho di bukawalo. Man na ko basawo ang oratian ng paingkukurat kinasunsudan di talo na hato sa soldier di timogwangat ginumuan da miagal pol tawgis ho di rahat to ginumut soldier sinap di lo. Napadihit ralandol dat sinumangod di tulon dat Midian nga pengkuro. Ay muro om minamaguna dangal may pimpayos may pintibas tulon it soldier Midian. Suway ko iyolo na padihom minoy na di tandu minoy na ingkakat dahirib tisan-tisan di pemukiman da tulon na Midian. Numan dia lo obusai sang kakalah pinapo kita dibuyung got ay sa suwang suway ko it jamong it obor om hirino did ina po dihit tangaw lunid di nga iyalam yolo di hom magipatay-patay magitibas-tibas adi no ratianam no kurot tu iyad di nga tumbay tu iyoho berperang sumangod montok do kayo kasyo suway ka hari mi nagititibas mi nagipapatay dat iyalam iyalo ina po yung isuway di nga minogidu bah may toko milebulad ini ban ki anaru dilad mano oy nga mano do ko basaw sendiri. May dati intalangay lot ginuno di talo na hato sa soldier da sinuma pilat soldier Midian. Iso sang kakala, iso buyong got ay sa suwang, nagi ipilasut at pinasuwang dahirid buyong. Mila dati borasan da inapay tuni ani di isang kakala nga pinapakita dat haro kaperluan datid miyampay monopot atarang oy muayan da papalambus nagi miyampay haro koy kokoton datid papalambus iti katumbayaan nanudan dati di nakanum minanimban iti kaposian dati ti santiso. Sang kakala tu ologod kanta tunitit kumundat ihong ako kumbalo no korongon itagwangan do matod pingkura tuniti sang kakala nga karangahan nagid sang kakala nga yudi ologod no gyabo. Jadi pengkata ko nagidat papalambus papakito itit boros sa kinarhingan na pampasid ikaposyan dati nga miagal dalo sang kakala koyangon okon ko okon ko haro komondat pura-pura suway ko palambusan dati paingkukuri tatapot ang paingkukurahit boros sa kinarhingan nakanum minanimban dat kaposiyon dati. Kumadua na pod naraytan nga iti kamoy da jamu ikamon ko ditenod labi kurangat obor tay ko pilasut tay ko dendo na pato nakamaju nga iti ganda tang salait ang sutirik kanuwakon gi salait piyamang ko di bayno nga LED ngay ino pon dahit ay taon
80-an 90-an salait na po dati nga mumaguno po di bob dua sa pirohot nda no bulian no kadla kadam bob po salait ka mintula salait pira sambung rati na po di sambung hindi nga dua sambung kan po nga 2.5 size di bob talu sambung kan po nga 3.8 size. Oh, lampu solar. 4 sambung kan po nga harohit 4.2 kan di. 5 sambung 5.6. Umbal pun do modify di salait pagyo puta-putan i salait tot bosi atinane di. Bobos seped anarud dohon na putom 8 na sambung lah. Gunaon do may pakipalanok. Hoy, 8 sambung tuit mingka papatay na nga ige bateri bo. Patamon nga arobati harap po tapuy. 8 sambung bob 2.5. Hingga paganda purak ko po katarangon. 8 sambung bob 2.5 dua na sambung. Mitih-titih ni gede ilod. Kirap ka nga kapatay. Kaban na hit nihiri saramin lumpah kisan no matindad mamasi. Haroy mo tiget apa sih? Nga haroy mo it abubak ngay ay apa sih? Irinit kahandaman to kadit. Tempo di nakatali mo maguna di tong bob pati di. Jadi ino pa dit Lampung ilo jamung ay popo tuduk dot tay ko isa o panukadan nakarait dot nabang keboros sa kinorohingan. Ino pa boros kinorohingan nga ikaposyon kasari da dati. Hinggo tako na po hingga na po kayo nun kaing kokoton hingga tako kumaraja hingga kapanahon dati nga amu da kasimban ikababayuhon ombor sa kinarhingan na pempasi isuang na kaposyan dati. Nakura tu iya di. Tu haro himatigyahi tulundat hari Sabat tad SDA. Tadaw na po kaubasan na ay tutunan da SDA. Hari Sabat SDA. Nga tumano ditit pagangatan na panambarasan dati okon ko iya di. Palogoson na dati ino po hit binabang gabor sa kinarahingan di nga anawaw kasarit isuang kaposyan dati hingga na po ko ngayon toko. Ilo na po dit kakanan buyong nga ay susuang nga milok ko mo yun dat ay itinapokoposyan dati ginawa dati nga man dati iduo aswang. Tu ilan na po buyong nga nigitan dilo nga ay susuang. Buyong kosong. Kori ko tahirik kayo na numan man ko dilo babako. Man babako ibuyong. Jadi hirih na di dot ilo na po di komanda buyong gat ay susuang ilo nga po pakito dot ay ino pa'y kaposyon dati nga man dati lanaay iduon dati aswang o konindo ko iati imogondos dahiri suway ko pologoson dati kinorohingan dat manuang idit kaposyon dati mientok ti korohian disyo nuno di panuang nuno na pa'y paindalanan dati iri ni painsuang dahirid
buyung go waguh det isuangat keposian dati. Jadi kita di dati di inopohit koboboyuhon dopoin dalanon dati nga harohot kasanangan isuang pisangadan det rohani muntokot tikin-tikin dati dada mo tepopoin dalan det pekerjaan de kinorohingan. Miagalon let soldier di Gideon isay na po na kauhit iya ditumongob moda si kapidwa ginaw uli kau umoduo ongay diri bawang nga ina po italo na hatos ang patilambu si kasarid katama o siyaw abarani iswang na po di boros sa malayo lang nga iyalo na po nga rela berkorban. Pengukuran ihati na soldier rela berkorban ko Sekira tok kumharati pemadihot musuh darumikot to hiti kampung dati nga no katuhi kokusayan timung toko om ay mantoko sapo it sangod darumikot ka intay no dia adat suang walay ikaruhang tanganak pengkuro no kanu di o gumui tanganak dio kuwadi ka iyolo na po mo itu tong aku saingay ka nongopongo na bay tanganak dio dim iyolo na po mo ngay hari na kod iya di boras dati tay ko iya na po nga rela berkorban haluh piatay ko pengkuro nga kauyo katama na po mo ngay suai ko iati na po nga bersedia untuk berkorban kasap to ko nagi rumikot mongoy rikot do hingga na po patadan dit woyoon. Jadi ino po matidihi pinindalam do Gideon ni dinga pinitalu kan po dim soro hatus so hilo hatus so hiti. Jadi tumah nu di pengaturan dat kotua. Iya kono pay hatus nga hilo ano po siyo. Iya kayu hilo. Iya ti kinarahingan pay kuro toko. Insanan to kano pati tang pinay nga natur toko kinarahingan dat hinggo hoko ngoyon. Romi, tampinay Romi. Di siya na po kayo nun nga hiti. Kutabulod di siya, sakiro kutabulod lah. Hiti siya kutabulod. Tampinay Asiana. Isiya na po tinga. Hilon to kayo siya kutamarudu. Ronnie Aloysius. Hilon to kod Amerika siya. Yaw, ilong Morikan. Roslyn Basi. Hari iso ko yun nung natinggo. Paparlay siya po hilon na papar. Rachel Gonsung. Hilon to kay siya Singapura. Tadod la Singapura. Jadi hinggo na po ikaw ngayon dati nga otari mo dati kapanahakan kapanuhuan pagangatan di woyoon. Tumbayaan to kod kinarahingan no buwoyoon dati. Hinggo to kono po hilo to kono dat ay miampay dat monopot to popolambus da boros sa kinarahingan. Umoduo papakito tumanud to kod dat pengkukurit pagangatan da kinarahingan. Kumatalu iat ni kadaw nga harohot kapanahakan dat keposian dati miampay pempano
kumakinorohingan. Okon kay kaboboyuhon ng korohian dati at pay mo ganon dati. Mintong kasari to ko kumakinorohingan, dit pono kawoyoon dati, isiyo nag-iiman na hakot aralan na pa yung kukurod, ay tumanod ang magindalan ko po siyon. Tumbayaan to kod, ino pa'y kamanangan nga pahingigit dati. Ito, kamanuho na di tumingkad lataso. Magalahaw nga, hindi lataso. Munang hari raya, kanta ka download, soro ko, magyamong hilo sa liwan. Okay, miya galidit pahitian ta ko natit panambarasan na tutong bay no. Tumbayaan ta ko pengkuron na po at pangaturan na kinurahingan nga irine bobos at asanong dat pakito paindalanon na kinurahingan montok dati. Haray timpud yedit ato ko o kasupani tamo don na kinurahingan nga waya anto ko na pairalan na pinatahak nakatanto kumadati oratian to kay motirin ay pengkuran ang kasunsudan ng katutukon di ponhuan na kinarahingan kuhan tikid-tikid dati. Ano misis at akad isang samayang? Kinarahingan isang kerja sorga kung sikaw da tutong diti insan pakagudot ay numanuyahay onward pangahakan sa padung maya dit piramutan da alumis gisambot na sinondat ti panambarasan dito tong bayno manuho dahay pati lambus kasarin aparagat ti iswanggat papabar ti tabarto sanong mamibinabang nagahay di hingga na pa kayo nun maya di boras-boras no ina dahit korohyan no pabuntugon dahil iswang na kapasyan dahay pengkura pia Tuhan nga haro kalumokon dahay haro korohyan dahay nga may nahay ahako moidot ina dahit nakatanto no montok dahay at patilambus dahay tilambusan dahay paburod iswang na kapasyan. Kung sigaw Tuhan mantadot pantamangan tutong bay no isang mo tadaw da suwab pasikahay may alidasan datinan pati lambus at nuno pa'y buru-buron dahay mo kita daw. Ampunan tayo sanano sa dahay, samayang dahay soran Tuhan Yesus. Amen. Bahin ako po, kapiruba ta ko yung tatuang gasuabot ay so na kontabon.